college pun bibro sa sinpat kecimputip namta ke result bak mi menta kasni po ka website jong kami clear Public Service Commission MPSC 6 February 2026. The result of the interview to the post of sub-divisional officer / assistant engineer civil under department and under public work department R&B department conducted by the commission on 22nd 23rd January 25 is hereby declared. Tigni keteng jongi candidate la lang bat ka marks interview bat ka marks bat exam total baro. And Shri Dinastar Lingdo on reserve score arspa anrupsa bat arfwe point sanpo arspa apropsan total. Mikim J Sangma arspa anrupo point sausan total. Weber Davis Karumnuj arspa sanpo ar. Mike Donbor Marngar arspa sausau. Chemiki Lwaj arspa sapulai. Emi Daka Pasleng arspa sapue. Brenik Ker Marak arspa sapue. Densil Meban Kersun arspa saupo. Mankupar Karbuki arspa saupo. Ye pernih pony itu. Wat Lashem Mawa arspa laip kandai ponyupsan. Alfred Donald Carlingdo arspa laip kandai ponyrusan. Noel Pendaplang Lengdo Moplang arspa laip kandai pony sanot. Mewan Sungo arspa laip kandai pony lainot. Brenigo Ke Marak arspa laip pra pony saunot. Mepa Kodor Lingdo tur arspa laip pra pony laisan. Lastarwel Thongni arspa laip lai pony arnot. Pari Yaka Sendrem arlai pony lainot. Roni Ferdinand Suting arlai wei nyunot. Badon Dorling Dok Moplang arlai wei not san. Matchi Ke Sangma arspa kandai sansan. Clinton Ke Sangma arspa arsan. Andrew Akai M Sangma aspar play sansan. Marmia Kardimian Armarak aspar prapo. Michelle Dawa Sangma aspar puwe saupo. Chusal Rian Gabil Mumin aspar kandai prapo. Widisha Amte N Sangma aspar prapoin prapo. Roina N M Sangma aspar pra poin arpo. Alvin CH Marak aspar pratik. Branchiwa Ke Marak aspar nyeo. Lori Chesime Ke Sangma aspar san poin sapo. Abshik Hajong sispa kandai po poin kandai po. Paro idan live poingut. Te kini ladap hingne bat ki marks sa screening test mark personal interview marks bat ka total tu la yo te menta bo MPSC la ai bete ki marks la pni kumne la kham i ba kyo kanno ka scoring ka exam kanno ka kanno la kham tip mun shom shwa ki kham ai ra te menta bade la ai be jang ni shmat te congratulations namta kini baro live poingut te tangine hik jum tip khishbun.